kita chillin'. Rico Vico, You're listening to Cicil Padi and 3 By Podcast with your host Eddie Hassan, Fit Rubai. Viko Dagunas dan juga Safra Shah. Ayo. dan juga Akiman Ansfar tengah mandi. Mandi bersama ke? Dah mandi berpeluh. Oh, dia tengah bertugas. Selamat datang dan selamat kembali di episod seterusnya Part 2 of Cicil Padi dan 3 By Podcast. Dalam kolaborasi dan juga dalam kolaborasi kali ini kita touch on history. Yes, seperti episod lalu, Ya. cerita episod ni kita sama juga. Tekong bukan kita. Tekong kita kasih diorang. Diorang yang memberi banyak-banyak insight, banyak-banyak info. Kita just relax. Kita banyak penonton kita jadi juga lah. host Lepas tu ada satu jadi auditor. Host okey, jangan hostess. Okey, dan juga bersama kami adalah editor ya. Auditor dan juga adalah management. You know, catering pun dia. Sebab tadi dia tak boleh. Betul. Baik, versatile. Kita welcome Mr. Rico Vico. So harap dalam episod ini dia banyak berfungsi sikit. Belakang tak habis ya. Okay, sebelum kita touch back on what we have left in the first I would like to say something. Okay, I would like to please, say to the please. listeners and viewers, thank you for listening to episode 1. Kalau korang belum dengar, silakan dengar episode 1. Baru kau akan faham apa episode 2 adalah. Dan juga kepada pendengar-pendengar Cicil Padi dan juga 3 By, terima kasih kerana masih melayani kami di udara Spotify dan juga YouTube anda. Kita berkumandang lagi di YouTube dan Spotify mengadakan 220 cuti. Bukan man, itu fokus kita. kita Teringat. kita host the question. Lupa. Tapi tak apa, kalau korang nak masukkan silakan. Apa salah? Jadi kita relax. Kita relax. So kita ada Cicil Padi bersama kami. Kita berkolaborasi untuk show-show yang untuk pendengar-pendengar dan viewers-viewers untuk menghiburkan anda. Ya. Banyak untuk Ya. Untukmu. Okay, so dalam episod 101 part 2, Yes. kita nak sambung kita punya topik daripada Let's go. first episode tadi. Yeah. Okay, so I will pass over the mic to Nasir to get it started. So kita kembali lagi, kenapa Barat senang tembus dunia Islam masa itu dan kira kita nak menjelajahi lebih dalam siapakah Salahuddin Al-Ayyubi. Saladin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Ialah pemimpin Islam berbangsa Kurdish. Dia bukan sekadar panglima perang, tapi pemimpin yang tenang, berdisiplin Betul. dan berprinsip. Yeah, dan Kau teruskan. so macam mana Salahuddin ataupun Salahuddin Al-Ayyubi menyatukan umat Islam Sunni. So Salahuddin tahu selagi umat Islam berpecah, these crusaders tak boleh dikalahkan. Betul. Okay, when we are not united, we are not strong. Betul. So glory being united. Okay, side track sikit. Ataupun dia ada masuk satu itu benda nak jatuh. Jaga. Dia ada mengatakan bersatu kita teguh, bercerai Kita roboh. ataupun bercerai kita kahwin lagi. Masih ya. Lu padu lu mari. Yes. Siapa kasih sedap? Dia Jangan. Okay. Mi soto bagi sedap Mi soto Bedok interchange. Okay. Yang Okay. ini apa Salahuddin, dia bukan saja yang takluk balik Matuk Adis. He used to be a sultan of Egypt. Sebelum dia menjadi sultan, he is just a junior officer in an army rank. Okay. Dia serve under dia punya pakcik. Okay. Oh ya pakcik. He serve under his pakcik, and dia punya pakcik was under Nuruddin. So ulama ni semua ulama ketika dahulu. Okay. And then from there he slowly rose his rank to become a vizier. Okay. Vizier tu kirakan macam governor lah dekat Egypt. Okay. Then slowly from there dia naik menjadi sultan ataupun orang panggil raja lah. Okay. Akhlak yang mulia dia membawa ni, dia time tu Fatimid punya empire tau, ataupun kita panggil Khalifah Fatimid. Okay. Dia tak pernah kirakan use bloodshed, not overthrow, but to come in as a successor after Fatimidnya empire. Sorry, just to add, tambah. Nama betul Salahuddin apa? Salahuddin Yusuf. Yusuf bin Ayub.
Faham? Itu nama betul Ibni dia. Ayub. Ibni That's why Ayub. they Dulu call panggil Ibni Ibni Ayub. Ibni Ayub. So that's why the West atau the Crusade panggil dia Saladin. Masa dia tak dapat panggil Salahuddin. Salahuddin nama dia. Ada dia punya terjemah, ada punya Qala. Dan juga harakat. and if you to go back pasal ni Salahuddin Al-Ayyubi ni, kelebihan dia satu dia tak pernah solat tak berjemaah. Dia selalu solat berjemaah. So dia pahala berganda banyak lah. To the extent that point of time the Muslim world was politically fragmented, macam tadi kita cakap lah. It was divided by rival. That means sini ada pecahan dia, sini ada pecahan. Semua nak jadi satu. Tapi Salahuddin ni mungkin kelebihan dia kerana dia solat jemaah. Dia punya ajaran Islam tu was from direct scholar that point of time. And the scholar pun bukan sembarang-sembarang tau. Kalau korang pergi tengok dive in siapa Nuraddin ni, dia ulama yang digeruni orang barat ketika itu. Kerana dia punya semangat tu, dia punya fisabilillah tu is betul firm. And but then on top of that, walaupun dia macam very firm, very macam so-called semangat kepahlawanan dia kuat, he always masukkan belas kasihan, rahmah, Empathy. memang empathy, very very compassion. Jadi dia orang respect. Somehow rather memang betul dia takluk barat, barat macam so-called enemy. Tapi tak because of his ways and style, so orang barat respect dia tau. So you cannot deny that lah actually. And during that point of time, sebelum Salahuddin masuk ke kita jangan cakap pasal Salahuddin masuk ke ni what he did in the Muslim world, he himself had 200,000 of army in Syria, Damascus saja. Not the whole of Levant tau. Maksudnya Syria, Iraq, Jordan atau sekarang kita panggil lah dekat Syam, Syam lah Lebanon ni semua tak kira tau. Dekat Damascus saja dia ada 200,000. So at any time kalau dia nak ambil tu Jerusalem, just like that je. Tapi dia tak buat. Why? Dia pakai strategi. Because dia tahu that time tu Islam belum lagi bersatu. Dia and he take Fatimid tu, dia tak matikan orang-orang Syiah. Ada satu part ni bila diorang tengah regroup as an army, ada dua Syiah ni datang dekat dia, kutuk dia, cakap engkau telah kirakan kau ambil ni tempat, banyak orang Islam kita semua berpecah. Kali Salahuddin cakap balik, sebelum aku datang berapa banyak peperangan yang kita orang Islam menang. Dia tanya tu soalan, orang Syiah tu tak boleh dapat jawab. Tak dapat jawab. Dia cakap I will quake for Islam kalau benda ni terjadi. Thank you for your visit. Dia cakap gitu, thank you for your visit. Kita sekarang berapa banyak kita boleh buat gitu. Pasal kadang-kadang kalau kita orang datang rumah kita kan, thank you for your visit, terima kasih datang. It all comes from Salahuddin. Cara dia punya akhlak dia. Itu kira macam akad. Actually complete dia punya by nature, so dia punya sifat pun bukan dia tak percaya kekerasan dulu. And dia memang Masya Allah, dia memang really bukan lemah lembut, tapi he is more wise. Dia everything he will take step by step to macam analyze, then nanti we will plan and then we will execute. Memang when I read some sources speaking about him, majority says that dia banyak memang akan makan masa sampaikan ada orang tak sabar, tak faham. Yalah, bila dah benda tu dah jadi, dah execute, baru orang tengok dia punya end product, right? The example, macam the strategy that he use, right? It becomes more clear, and then ada yang dah regret lah. Yalah, but one of it is Battle of Haitin lah. Yes, Haitin. One of the battle that happened was in the Haitin. So dia punya style Salahuddin ni, not only as a sultan but as a military commander, he is a strategic patient. And he avoid unnecessary bloodshed. Maksudnya kalau orang tak menggunakan kekerasan, dia tak akan menggunakan kekerasan. Ini semua ada adab, ataupun orang kata Islam apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar tau. Dia ikutkan sunnah-sunnah dia. Dan juga at the same time he prefer negotiation than bloodshed. Itu Haitin pasal apa tau? Muslim people who's going to pergi haji, nak pergi haji. So that's why dia macam so called retaliate. Now, when we talk about this, there was this one incident. Dalam pilgrimage tu atau yang jemaah nak pergi haji tu, ada kakaknya Salahuddin Al-Ayyubi. Cerita ni. Dan seorang ataupun kita panggil figure yang sangat disanjung oleh orang barat, nama dia adalah Renaud de Chatillon. Dia adalah datuk nenek moyang kepada Napoleon Bonaparte.
kenal nama ni. Tahu It was the punya French Revolution overthrow dia punya French Kingdom. Yang katik tu, yang katik. Yang pendek tu Ah, kan. pendek. Napoleon something. Bonaparte. Napoleon Bonaparte. Oh. Yes. Bukan Napoleon ni aiskrim. Itu Napolitan. Kira bunyi sama lebih kurang. Punchline dia kasi. Punchline. Punchline. Tapi apa yang kita nak sampaikan Ya, ya, Napoleon Bonaparte ni bila when he managed to liberate Egypt atau the Middle East, the first thing was he went to the tomb of Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, dan ludah dan tendang batu nisan dia. Kerana dia punya sifat dendam pada Reynald de Chatillon. Kenapa? Kerana Reynald de Chatillon telah mengerogol kakaknya Salahuddin Al-Ayyubi, dan juga dia telah membunuh kakak dia. Itu jahat tau. Itu jahat. Salim. Dan bila Salahuddin Al-Ayyubi dapat tangkap siapa nama dia, Reynald de Chatillon dengan Guy Lissouillon. Ini dua orang. Yes. So sebelum dia cakap pasal pancung, kenapa Salahuddin pancung? Kerana bila diorang dah tangkap, Salahuddin memberi air kepada rajanya Jerusalem that point time. Ini adab yang dia belajar. Dia memberi air. Tapi rajanya Jerusalem ni time tu Guy Lissouillon tak nak minum. Dia kasih pada Reynald kerana dia takut Salahuddin kasih racun. Yes, dia takut mati. Betul. So ni Reynald de Chatillon ambil minum. Dia cakap apa tau? Aku tak memberi air ni kepada engkau. Reynald diam. Dia ambil terus dia pancung kepala. Dan dia cakap dengan rajanya Jerusalem, a king does not kill another king. Nampak? Mana ada sama sekarang Ya, betul. Raja Guy dia tak bunuh. Dia tak pancung. Masya Allah. Sekarang kepala pipe bunuh lagi satu kepala pipe. Kepala fight betul. Kepala pipe lah. Tapi dalam 1187 in the Battle of Hattin, the Crusaders received a defeat from the Muslim army, and this opened the path to Jerusalem. Tapi dalam cerita ni apa lagi yang kita nak cakap pasal Salahuddin ni? Subhanallah, niat dia untuk mendapat takluk Baitul Maqdis ni was granted by Allah SWT. Kerana sebelum peperangan diorang solat subuh ramai-ramai. Sebelum berperang diorang tahajud All out guys, really. all out. Kalau And this was before Muhammad Al-Fatihnya time tau. Ya. Nampak? Itu lagi satu cerita Itu tu. nanti tu akan datang, Itu kita akan lagi. cover. Ya Allah, Itu kita guys. akan cover. Betul. Tapi dalam Battle of Hattin atau bila diorang dah kalah, they march to Jerusalem in 1187, where this is the legacy has been cemented. When the good ini dengar ni part ada sedih sikit. Okay. When the Jerusalem was took over by the Crusade in 1099, the Muslim and the Jews, the Christian were slaughtered indiscriminately. Maksudnya orang-orang ni semua kena bunuh rabak tau, dia tak kira. Tetapi bila Salahuddin took over the Jerusalem, all civilian were spared. Yes, correct. Ransom were organised. Why? Kenapa ransom organised? Because that point of time, Raja Jerusalem dengan orang-orang atas dia dah ambil harta-harta. Harta. Dah lari. Dah rampas. Dia dah lari. Jadi penduduk atau rakyat-rakyat dia suffer. Were taken as prisoners. Dalam hukum Islam, kalau kau nak lepaskan prisoner, kau nak kena bayar ransom. Dan Salahuddin menggunakan kekayaan dia membayar ni rakyat-rakyat, bukan rakyat dia tau. Pasal kerana dia nak menegakkan hukum dan juga agama Allah. Nampak? To the extent tau, Salahuddin kalau dia betul tak ikut sunnah dan juga akhlak Rasulullah SAW, buat bodoh je, ni bukan orang Islam apa. Tapi dia tengok at these people as a human. Yes. Kelebihannya Salahuddin ni, inilah yang kita bercakap. Yeah, that's why I mentioned that. This part you boleh delete yang tadi lah. He is just full of compassion lah. That's why dia punya wisdom dia akan apply to this extent. Macam orang fikir musuh, orang fikir mungkin to the higher ups, but also to the downs. Correct. And they would negotiate peaceful treaty even with King Richard. Yes. And to the extent apa Nanti tahu kita King Richard kita masuk lagi pasal benda ni belum habis lagi. Bila Salahuddin masuk ke Jerusalem, when the Crusaders took over Jerusalem, masjid semua kena bakar. Ya. Sinagog semua sinagog semua jangan buka. gatal-gatal. Sinagog semua kena robohkan. Ya. Okay, tetapi bila Salahuddin took over, dia tak pernah robohkan any temple. Church of Haile Sepulchre tak pernah jatuh. Ya. Sinagog pun tak jatuh. Malah the respect. Ada satu cross ni jatuh. Dia angkat letak atas meja. Begitu. Pasal Nabi kita dah bersabda. Cakap walaupun orang tu agama lain, jangan sesekali kita merosakkan tempat ibadah mereka. Disseminate, Even though dalam
peperangan, you can never kill a children, a woman, elderly, and also pokok-pokok ni semua, and then Living things lah. living things, and you can never destroy Places a of place worship. of worship. Worship. If you are a student of international politik ataupun geopolitics kan, that international law is about this. Then international law took from Islam. Yeah, that's the interesting part. Even to the extent, sorry saya, so hukum hudud itself pun bukan diiktiraf orang Islam kita. It's the masses out there, which is the non-believers lah. Tu yang macam Masya Allah. I mean, even though yalah, kita dengar hukum hudud ni macam severe, but we talking about general punya yang law semua in the book of law kan, it's actually reference from the zaman dulu punya ni lah. Betul. Tapi I don't know why Setan Yahu dapat free pass lah. Tapi apa yang kita boleh ambil dari cerita-cerita ini, yang dunia Islam masa zaman itu lambat sedar ancaman sebenar. Yes. Pada awalnya ramai pemerintah Islam anggap Crusaders ini sekadar lanun Eropah. Bukan ancaman besar. Bila sudah sedar, beberapa wilayah dah jatuh. Dah ambil. Boleh tak kita ambil konteks sikit daripada Saladin, kita masuk kat tanah Melayu. Boleh. Benda ni terjadi pada Portugis. Bila Melaka jatuh 1511. Nampak. Portugis datang bukan sebagai penjajah at first. They came as traders. Dan dorang berkolaborasi, orang dalam satu, dan juga pendatang-pendatang lain, seperti orang daripada India dan juga China. Nampak tak apa terjadi dengan tanah kita sendiri? Kita bukannya nak bukannya nak macam nak start a revolution ke apalah, tidak kan. Tapi kita nak macam bilang yang you have to be aware of this. Yes, aware of this. Outsiders. Senyap sekejap tau. Tak pasal Outsiders. Ada technical sikit. Oh, technical bang. Laptop dia lock ya. Later kita tengah recording bilang dia. Okay, so bila Jerusalem dah ditakluk balik dengan Salahuddin Al-Ayyubi, datang the third wave atau the second wave of the crusade. Perang salib ketiga. Perang salib ketiga ni dia telah dirancang oleh Richard the Lionheart. Kenapa nama dia Richard? Okay, siapa ni Richard Lionheart? Dia sebenarnya King of England. yes. Okay. And this Richard of Lionheart, dia punya semangat tu sama macam Salahuddin. I want to take back the Jerusalem. Dia cakap pasal apa? But Jerusalem is never theirs to begin with. Pasal ada Holy Land lah. They want the Holy Land. Take back the Holy Land. Kenapa diorang nak Holy Land? Kerana diorang masih belum jumpa lagi buku tu tadi. Itulah. Holy Grail lah. Holy Grail. That's why up until today there is always things happening there. Pasal sampai sekarang diorang tak jumpa. Dan matlamat mereka adalah to find the book and the Temple of Solomon. Yes. Temple of Solomon tu sebenarnya sekarang adalah bawah Al-Aqsa. Dome of the Rock tu is a compound within Cuma the tak tahu kat mana. yes. The whole compound of Al-Aqsa tu bukan Dome of the Rock. Dome of the Rock is Dome of the Rock. So Al-Aqsa tu is all Yang ruins. Yes, it's most all ruins. within the compound. It is located on top of Apa yang can make macam so called, if people say there's a report yang Al-Aqsa being attacked or being destroyed. Diorang tunjukkan gambar diorang, mana ada destroy, masih cantik apa. Actually is a media way to divert the attention. Atau divert orang kata tahu. Pada orang if you talk any layman, Al-Aqsa apa? Dah tunjuk ni. Data itu bukan Al-Aqsa, tu Dome the Rock. Al-Aqsa actually yang ruin tu, yang masjid yang ruin kat sebelah kanan sampai kiri. Yang that is actually the true Al-Aqsa Mosque. Bukan yang the Dome of the Rock yang warna biru ada kubah gold. No. Itu Dome of the Rock. That's Tapi macam yang apa kita tahu tu Dwayne The Rock Johnson je bang. Tengok ada punya diversion dia. Ni semua distraction. No, if you smell what wrong. Ya. Okay, so bila benda ni terjadi, alright, they were quite shocked. The Richard the Lionheart or the Crusaders from Europe came, that they get to know that they were fighting the Christian itself. Alamak. Because dia punya kefahaman tentang agama ni tak kuat, mendalam. tak mendalam. Sedangkan Arab tu pun ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Dia tak tahu. Sampai one of the stories that one of the general of Salahuddin ni orang Kristian. Dan bila orang tentera salib ni tanya dia, aku Kristian, kau Kristian, kenapa kau set orang Islam ni? Atau orang Arab Kristian ni cakap apa? Kerana ini bukan kerana religion. Ini kerana kau nak ambil tanah aku. Nampak? Ini daripada Arab punya cerita tau. Orang putih diorang tak akan cerita benda-benda gini. Now, when Richard Lionheart came to, dia tak sampai
ni Richard Raihan ni dia tak sampai Jerusalem. Dia berperang dengan Salahuddin. And sampai satu kali ni dekat England itself ni diorang tengah bergaduh saudara nak merebut kingdom. So sebelum Richard the Lionheart patah balik, dia dapat jumpa dengan Salahuddin. Wow. Just an interesting part about him. Ya, masuk. So apparently kan, King Richard ni korang nak tahu tak, dia tak boleh berbual English tau. Oh really? Yeah, so actually he learned because I think his lineage dia mak dia ada French. Okay. And then if I'm not mistaken lah, correct me if I'm wrong, is the father or something is Arab. So he just know French and Arabic only. Oh, So actually that's actually in a way like the win-win lah, dia boleh communicate. And then of course he's more well versed lah untuk macam negotiate correct. They even have a negotiation to make peaceful treaty. Apa tahu? Adik aku kahwin dengan adik kau. Wow. Dulu macam itulah. Cuma dia kata tak nak pasal apa? Konflik agama. They did negotiate, want to have agreement. Because kalau if you see, if they really combine, how strong will they be? Yes. Dia punya empire will be very big. Bersatu. Very big. Very big. Tapi dalam pelajaran ni kita pun dapat tahu bukan sahaja King of the French boleh berbual France sahaja. Kira diorang bukan fasih berbual France, tapi fasih berbual Arab juga. Dan so rather you need to have that language apa tak, because you must see your surrounding. Tapi takkan pada saya saya tengah nak rungkaikan benda ni Baik. takkan tak ada satu translator yang boleh kan? Boleh. Confirm ada kan? But imagine the Arabs were shocked to see a white man speaking Arabic. Nampak tak dia punya angle yang Tengku cakap ni? Kenapa dia cakap apa? Tak ada translator. Ada translator, tapi kenapa sebagai seorang raja tu dia nak kena belajar? Translator boleh mati. Translator boleh hilang. So at the end of the day, Translator boleh paitau. betul. At the end of the day, you as a king, as a leader, you must equip with all these skill set before you can run. Before you can lead. So Because at the end of the day, the translator might double cross you also. Betul. Betul. Information tak sampai, sekat-sekat. Atau dia macam Twist the dia tak words. boleh, kita pun tak tahu. That's why if you to see the Russian nowadays, kita tengok Vladimir Putin. Kita bukan nak mengagung-agungkan orang. Kenapa he choose to speak Russian? Kenapa dia choose to speak his own mother language despite he know how to speak English? He know. Yes. He Kenapa just dia tak? purposely want to do Correct. that. Even the Chinese, even North Korean also. It's a mental warfare. yes, pandai. Diorang sengaja diorang nak main this game because diorang nak tahu berapa dalam kau nak main di game dengan aku. Jadi kau ada twist aku punya word ke tak? Betul. Dia Because bawa it's- translator. Kalau kita berbual pasal Vladimir Putin, he was a KGB agent. Betul. General. Which KGB agent tak boleh berbual English? Lancau. Kau jangan cakap agent lah. Kau sebagai satu president of the country, pemimpin, mesti kau nak kena tahu the language, international language. Betul. English, what? So come on lah. Takkan kau tak tahu bawa English. come on my friend. Yang North Korean dengan Donald Trump datang Singapore. Ada translator. Lancau, I also know you can speak English. Betul. To me is just a mental warfare. Kira kekuatan minda ni kuat atau tidak. And also like what Eddie says, all about kau punya jati diri. So kira dia macam a proud Russian. I speak Russian language lah. So kau punya matters, your opinion doesn't have any effect on me, what? So fuck you lah. Anyway guys, transitioning to what you all just talk about, this mental warfare. Salahuddin Ayyubi used a mental tactic during the one part of the war, whereby dia sengaja suruh the army. Inilah Battle of Haitin lah. Yeah, that one lah. Dengar gitu. You want to share? Okay, so what happened was in the Battle of Haitin, that they were already dekat luar tau. So Salahuddin ni with his strategic patient, dia tak masuk attack Jerusalem. Dia panggil musuh datang keluar. Because the path to Salahuddin, that period of time, dia punya cuaca tengah panas gila. You know the Crusaders pakai baju besi. Diorang tak cukup air, diorang tak cukup ration. And when they walk towards Salahuddin, they realise that dia punya air supplies tu semua dah kena control dengan Salahuddin. So before diorang pergi berperang, half of dia punya army dah gone. So that is pandai kan dia. Strategic saya. Tak, yang pasal panggang tu, panggang something tu, yang untuk make them actually ni teruskan. so actually guys, the story goes something like this lah. What I read is
during warfare, right? If you are hungry, you need food, then you will have to find, right? Yes. So during one of the night, Salahuddin asked the army to roast some barbecue of this ni. Jadi dia punya smoke ni akan keluar tau, and reach to their area tau, yang the enemy's Kira area. dapat bau lah. Yeah. So actually bila dah bau ni benda, automatically what happened was about I think half or 1/4 of the army dia terus macam aku tak boleh proceed lah. Pasal our side sendiri tak ada. Habis diorang dah sedap-sedap gini-gini, means diorang pun dah ada energy tau. Yalah. Mentality diorang akan fikir Salahuddin is really more equipped and more in a way, yes. Kira dia dah kabolut lah. Literally Jadi itu yang buat the what do you call it, during that time the arrangement of the army memang teruk from the enemy Tapi side. kau tak boleh pergi perang. Pasal bila diorang guling kau dah macam babi gila. Tak boleh. Kini Fat tak boleh. Kalau aku ada tembak sekarang aku tembak kau. Kalau aku ada tembak ada 2 bullet kan. Kau Putin dengan North Korea, Kim aku Jong-un. tembak kau 2 kali je. Itu 2 aku kasih hidup. Kelakar sekali. Tapi betul. Dia actually tu mental warfare. Yelah. Okay. But I mean, because I think that's a tactic he used, because like you say, he's not a person of bloodshed. So mungkin dia main permainan minda to have them to To retreat first lah. Dia macam dulu menu tau. Belum main dah tahu aku kan. Selit. Glory man, you dah. Dia tengok formation 4-4-2. Depan Rudy Tevez, sebelah kiri Ronaldo. Salas. Keeper jadi defender. Desas-desus mengatakan Abang Eddie ni actually Arsenal punya fan tau. Tak adalah. Adakah ada Crusader? No. I've never been an Arsenal fan. I'm always a Liverpool fan. Liverpool? Yes. Okay, dengan itu, dengan duka cita, Kita putuskan kolaborasi 3 baik dengan Cili Padi. Okay guys, sebelum kita mengakhiri topik tentang Salahuddin ni, kita masih dalam 10-15 minit. Kita nak cover sikit apa jasa Salahuddin buat. Okay? Time dia tengah berperang dengan Richard the Lionheart, he himself has fought Salahuddin, atau he has fought Richard the Lionheart fiercely. But at the end of the day, dua ketua negara atau kingdom, they respected each other. No battery. Dan tak makan semua kan. Dan tak makan. Richard sakit kan. So bila Richard sakit, dia hantar physician. He's well top physician. And then dia pun hantar buah-buahan dengan air batu. Ice pack lah. Tak boleh. Itu tak boleh. Pasal akunya lamanya right ni. Okay, apa bodoh je. Alright. So what we can learn from this is that alright. Yeah. Let's go. One thing about Salahuddin, dia punya personal character is that he lived as a simple Muslim. Okay. He died with almost no personal wealth. Pasal apa? All harta dia telah menginfakkan jalan Allah. Dan juga bila dia meninggal tu, Harta dunia nak buat apa? tak ada. Dia cuma tinggal Ada satu keping gold emas dengan perak. dengan kain kafan. Kain kafan itu je. Tapi amalan dia tu, Allah mengurniakan apa yang dia nak. Dan juga sampai sekarang kita ingat nama dia. This man, he doesn't leave anything but he left legacy. Correct. Dia tak turunkan kekayaan dia kepada the future generation, tetapi dia turunkan ilmu dan juga legacy. And into the sense that even you are dia fight dengan Western world. Correct. But the Western world recognize him as a great warrior. Dengan itu perang salib tinggalkan kesan sampai sekarang. Betul. Dan nanti Barat versus Islam masih dirujuk dalam politik moden Timur Tengah. Betul. Memori sejarah ini tidak pernah betul-betul hilang dari naratif-naratif Timur Tengah. And like you say just now, dia dengan King Richard have mutual respect. They respect each other walaupun they fighting. Betul. Dan juga kelebihan apa yang kita boleh belajar tentang ni Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia lain daripada dia solat 5 waktu. Dia juga sponsor ulama-ulama pergi belajar ambil ilmu tau. Dia tak sponsor podcast lah. Dia Cuba nak add on. Cuba walaupun dia ni Salahuddin dengan Richard ni they respect each other, they fight.
They never met each other before. Tak pernah jumpa tau. Tak pernah jumpa. It's just through through Messenger. messenger. Telegram. Telegram. Dia kira indirect message lah. Dia ambil video. Burung merpati. Speech bubble lah. Speech bubble. What we can learn from Salahuddin himself as a leader is that you can be powerful without being cruel. You can win war without losing your You humanity. can win war with compassion. Leadership is moral, not military. Yes. Kalau kita cakap pasal ni, siapa yang tengah buat macam ni? Ni lah. American. Nampak? They are trying to invade Greenland. We need Greenland. But don't use military lah. Why not kau prove something? But that's why we are different from them. That's why Salahuddin name sampai sekarang. Trump yang nama sekejap aja. And that's why Muslim also admire him, Christian respect him, and historians still debate about him. Right. Anything guys before we end this? Kita nak cakap that dengan itu kita amat berbahagia dan amat berbahaya kita dapat rungkaikan dan buka history ini dengan Cecil Padi. Terima kasih. Ini adalah topik-topik yang sangat menggerunkan dan membuka mata-mata Islam di dunia kami. Dan kita harap Cecil Padi dapat membuka podcast dan menceritakan podcast tentang sejarah hingga selama-lamanya. InsyaAllah. Dan sedikit sebanyak tentang sejarah Salahuddin Al-Ayyubi ni. Like you say, bila dia meninggal, dia tak bawa apa-apa. You know, tak ada harta yang dia tinggalkan. Okay. Sekejap. Sekejap, kenapa Ya guys Tak apa, continue. Your headphone tak? Yeah. Okay. Okay. No. Okay, Hello? cuba berbual. Yes. Mic test. Okay, go. Okay. So, you know, macam dia, kekayaan dia berinfak kan. So, cuma dia tinggalkan apa? Dia tinggalkan nama, dia punya sejarah, knowledge. dia punya knowledge, dan juga dia punya jasa, and also dia punya Wisdom. legacy dia. Okay, so what we hope is that we can take this into knowledge, kita ambil sebagai satu iktibar, dan juga mungkin semangat dia sebagai seorang muslimin. You know, kita dapat diterapkan dalam diri kita sendiri. Betul. You know, and like macam there are a lot of you know, popular figures in Islam, but Salahuddin is one of the big names. Yes. You know, and we hope that one day in every generation There will be one Salahuddin. there is one Salahuddin Al-Ayyubi. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Boleh tak Riko dapat ulasan dari Riko Viko? Silakan. So for me, just to add on apa yang you all dah rungkaikan, I think is somewhere in the start yang first episode pun dah mention, apa pun comes back to innama a'malu binniat. Everything starts off niat. Maksudnya tak kira who you are, up there ke, down there ke, middle ke, you still have your intention to be straight and to be what they call it, do things according to it lah. Kadang-kadang orang niat lain, buat lain, atau Kira niat dengan cara kena parallel lah. parallel lah. Dia nak kena cakap satu buat satu lah. That's why. Dia cakap satu buat 10. And then, betul bah. So another thing also, I think it's good that we live up the Islam name in our daily life, because Islam also means peace. So you know, Salahuddin himself promote peace actually. So if you also can see another picture is, dia tak invade tapi dia allow people to come to him, and then he will try to nego and then cakap cara, I mean do his style in a peaceful way lah. Of course lah. Yeah. Negotiation above ni lah bloodshed lah. I mean, like you said, Yes. like even he got the pengiktirafan, you know. Yeah. Macam orang Western kira kenal dia dan sanjung dia, saying he was one of the best, one of the greatest warrior. So mungkin kita pun boleh mengikut cara InsyaAllah. dia, you know, and apply it to our day-to-day life. Yes. Okay. Right guys, I think we have come to the end of this episode. Episode? Tapi rasa macam sekejap Pasal benda-benda ni kalau kau dah borak dia mesti Dia boleh proceed tau Go on. lagi. Tapi takut dia punya proceed ni kita akan membawa sampai sekarang pula. itu akan jadi. Itu akan terjadinya. Bila kau dah berbual 3-4 jam kan, dah masuk, Betul. habis. Pasal kita nak simpan yang lain punya cerita in the upcoming episode.
episod lah. Betul. Macam sekarang ni kita touch on this kepentingannya Salahuddin dan juga apa yang dia buat dan cara pemergian dia sangat di respected by the non-Muslim. Sampai sekarang historian masih historian sampai sekarang dia debate I think cara dia jadi seorang leader. Dia kan even dia punya kubur dia buat daripada batu mamar kan. Donated by who? Orang putih. Maharaja of German at that moment of time. Wow. the Franks. Mercedes man, what the hell? Ada batu mama tu. Tapi but then it become a mock By the- tomb. Dia punya original jenazah masih dekat kayu. Ya. Dia tak gunakan batu mama. Kat mana dia punya Dan takut nanti orang buat Masjid sana Usmania. jadi sembah dia ke apa. Masjid Usmania. Yes, Masjid Usmania. So we have come to the end of this episode. Thank you so much 3 by Tengku dan juga Thank you so much for having us. Sarafi. Safaras. Aku dah salah. Japa off. Asyik aku nak tercakap je. Safara Zudin. Yes. Okay, sebelum kita akhiri saya nak silakan. So sebelum kita akhiri kita menutup tirai. Silakan. So pada hari ini kita dapat Cici Padi berkolaborasi dengan 3 by Betul. menceritakan tentang sejarah bersama dengan Cici Padi ya. Betul. Kita amat berbahagia dan amat berbahaya kita dapat diorang bersama kami. Dan dalam episod 3 by pula kita akan menjemput Cici Padi dan membual tentang kontroversi. Baik. A tit for a tat. A tat for a tit. Together we tic tac. Dan kita amat harap korang boleh berikan sokongan kepada Cici Padi InsyaAllah. dan memberi diorang followership dan jangan lupa follow diorang di YouTube dan juga Spotify. Memberi diorang rating 5 star ya. 5 bintang. InsyaAllah. Dan Jangan dulu bintang sebab tu mabuk kan. Bintang di Samaras, any last words? Okay, once again I would like to say thank you to Cicil Padi for inviting us. Never have I ever thought that I would enjoy this kind of Conversation kan? topic sebab ini selalu adalah topik-topik bila kita lepak kat kedai kopi. kedai kopi, you know, sembang pasal bola, masuk agama, masuk di politik semua. Ataupun perempuan Itu selit tepi lah, tepi. You know? But yet again, I wish that we will have more of this collaboration, having each other's punya style, punya